Hello, chalaite bwswg Lamsogo dongna haino hai ani YouTube channel rang Puisao o channel ang share market tai mutual fund tui koksabo tomo hai topics rono tui norok interested ngaba ani channel faimano tai mo hai teibo video naina bagwi channel no subscribe khaine mano tai subscribe khaimano yagulo bell icon click khlaiba gotal video ni notification manai thanai tako to tahote borok tinin video ang kaisa dimit account tui koksnai especially kama borong saimiana sung dimit account khlongna thang angke sung buzoti fee rok nanang mane rang rok buzoti nanang emnake katal nairang boy ang sana dimit account tamo male share market invest khaina thang kaisa dimit account khlongna nango to dimit account khlongna bagui sung Zerodha angel Groww apps ama apps ni bising sung sini dimit account khlonginai share market nang invest khaimanai yakaba trading khaimanai tako to tini sung amlo tui sana thangya tang himala amlo tui sana thang angka bote kaisa video ang already khlaijak to tini just ang no busuk charge nang maintain charge amlo tui sung bandong no ang sanai tako to video no paithak jornaji nayangkla norok semangla actually mono tui tako to tahote buhurang tini especially Zerodha nang tikok sanai tang himala Zerodha ang hasini desh ni number 1 broker o Zerodha ni yakti nang dimit account khloginai belai no klaisake share market nang invest yakaba trading khaimano tako gachung tini Zerodha ni charge busuk omno tuino sanai tako dimit account je fru khlogo sung kaisa equity ni kaisa khlongmano te kaisa hangke commodity ni khlongmano equity hngta mo sung share no equity no mane nang je kono company ni je share kri diba sung abono stock bon tako jemon Bajaj Alliance ni ba jemon ni Reliance Industries ni TCS ni Infosys ni am hai share no nang pain thang angke je share no nang payo amnon sung equity share ntako mane share nete kaisa bomung equity am hai ni norok bujine mano te kaisa manai tongo je manai jibon nang sini share market pai mano abo hangke commodity hingka abo tamnai jemon rangsak rufai thok ama heroko norok rang invest khaimano to norok jodi commodity o business khain thanga hangke commodity tai equity ama hai kni jaga no norok select khainai nang sini share market o rangsak risa pai mano yakaba nang equity to sung sai mano amno share hisabe sung paine antako to Zerodha nang dimit account khlongna thang angke puilawa charge nanai 200 taka abo equity ni bagui mane nang suru matro share pain thanga ba equity market nang business ba trade khain thanga ke nang opening charge hisebe 200 taka nanai abon loge loge nang commodity mane rangsak ni rufai ni am hairo nang invest khaimu sungkhe ba am hairo nang trading khaimu sungkhe abon bagui tai alada 100 taka rang na nango mane total 300 taka runya nang puilawa sini dimit account khlongmano Zerodha hingke 300 taka rakha nang share market o share paimanai plus rangsak tai rufai ama hairo ko nang invest khaimanai yakaba trading khaimanai tako mane minimum nang 200 ke yakaba maximum 300 ke mane tai 100 roi 300 ke nang oro jotto jaga no account khlongmanai tako hingke tabun nang oro dimit account khlongmani ulo share paina thanga angke delivery ni hisabe nang share paikha angke oro kuno brokerage ranaya mane kuno charge ranaya tako hingke tabuk delivery tamo delivery hingorom nang tini je kono ekta share paiketa ko ba stock ham paiketa hingga nang abno tini phaliawi next dini simi jefrupan abno phalimano mo hai share no paine do nang kono charge nangya phiaba jefru nang phalana tako je kono share no kaisa pang thung kni phang thung ba 10 ta phang thung tako phalbur burmo nang aro 13 taka 50 paisa khlai nang par unit marnai tako par unit bolte nang mo hai ko bujina di je kaisa share phaltani bo nang 13 taka 50 paisa nangnai 100টা share phaltani bo asuno rona nangnai tako abon bagui nang kisasa paibo kabang paibo u je phalpuru je charge naya diba abo kintu same no tangnai tako omo kaisa moitu narna naw tomongka deliver na tuinai gatab sung salani intraday no tuinai intraday mane tamo je dino nang je kono share paikhanke dino nang ma phalnai mane sini share market starting go phungni 9টা 15 minute hingke abo closing thango 3:30 tako ganang je kono share no je kono stock no paikhanke intraday ni paikhanka tako nang je dino payo adino no bono phalima khiunai 3:30 tan bising tako amno intraday no ge intraday khlaipur gata ngai nangoro par unit par share nang jodi phalka angke kaisa kaisa share no aro 20 taka rang maru nang romle ekloge 1000 share paikha 1000 share no nang eklogen phaluka angke aro kintu no 20 taka charge nanai thik apke nang kaisa share no paikha plus kaisa share no nang phalka phalthani bo kaisa share phang thang arbo haina nang 20 taka no charge manai tako mane quantity barima bai ba quantity koima bai o je intraday ni je charge 20 taka kri diba abote komiya nang kabang phalibo asuno 20 taka charge marnai kaisa phalibo kom phalibo nang 20 taka oro charge marnai tako abon bagai nai
intraday jefru khlaio omo kintu nung kaisa kani khainai kon lab kori tang hmlai nung charge 20 taka maro nung 20 taka sai bisi lab mai hangke ni nar kon lab torya tako abong bui kabang rangni intraday khlaio inka o Zerodha ni bisung te kaisa nung samung khlaiman abong ke free direct mf mane mutual fund mane mutual fund amo nung oro tongte direct invest khaimano to invest khain thang tini oro kono commission naya kono rang nangya mane nung free of cost o Zerodha ni platform use khainai mutual fund nung rang invest khaimano tako khaklayo ang norok bujigna hanai te kisi misa bujiya to norok comment so thangai mane sung to sungi man tako engkai malai finai te kaisa mohai sini nangmani video to tinin bagi asungno video no nambagi berin hambai